TV lapha emakhaya nganimukela uphethe indoda ehlabile-ke manje ufakagawusi uphakathi la kwi-Perfect TV kuba asekumukela kwi-Perfect TV sibonge isikhathi sakho Mvuka Manqele kunjani ngibiza kahle mfethu awuphile mfethu ngiyabonga mfethu no mfethu ngiyakwamukela mfethu ngiyakwamukela wamuhle umcimbi wengane mfethu ngeke ngithi akona wami umcimbi owethu sonke njengoba kuthiwa nje kungami kungawo ngathi sonke icredit yakubantu ayizi kumina ngoba abantu bethiwa abavumanga ukuthi wenzeke ngaba wukho so ke kubalekile sonke isikhathi ungadudwa udumo ududwa injabulo bonga abantu ukuthi beshiye indleni zabo abangenanga mahala la bangene ngemali ukuthi besuke beshiye into abangazenza beze la kusho olukhulu kakhulu kumina kusho ukuthi abantu into engenzayo bayayithanda bayabona ukuthi kubenefita also amabhizinisi bonke abaqashwe la aba more than 100 ama-service provider la abantu abakhokhelwe ngalo mcimbi more than 100 angikhulumi amanga ama-artist-ke lokhu azayo so ngizama ukusho ukuthi wonke umuntu ozela uze ngemali ngaleyo ndlela kubenefita abantu abaningi ngalo mcimbi so akuwona owami wabantu mina ngingazi ukuthi sizobuka umaskandi sibona umcineka opapaji begqoka ikhindi kuhle kunje ya ngangikwazi bo hip hop nokwaito lezi ubangani nomcineka hayi kunjalo mfowethu kancane kancane njengoba ngeke ngasho ngathi iphupho lami ukubona lo mcimbi uhamba uya nasemazweni angaphandle siba nama activation nasemazweni angaphandle ukubona icukuthwana isokwamazweni angaphandle sizoyidayisela okunjalo bethu lapha eNingizimu Afrika so ngiyafisa ukuthi nomuntu osangabaza lo mcimbi osangabaza uqasha noma ukuxhasa lo mcimbi akazi ukuthi uyibambezela ngoba siyahamba siyinqole ehambayo khuphuke kakhulu izinga ngibona uBlack Diamond olwawo joyous celebration yes ngakhuluma wabona umculo abaculi abafika ngebhasi emcimbini wena Manqele nje uqanyela ulwanje bacula abaningi abangaka abala wena nje uzoqanyela ulwanje yini ungashonga ukuthi bakhona osijava bakhona ngisho abasadlali hayi oshu babushuyi kade edlala lapha yini joyous manje ngibayidlali nje ngiyasho ukuthi sibabona kodwa nomuntu lo wethu ubangani namba fethu no fethu no ngeke ngamancongo bakhona impela olwanje obathi umbona intombi ishaya ingoma okufuneka abantu bekwazi ukuthi lo mculo wonke umuntu osezingeni eliphezulu uzomthola la asibuki balala muntu asikhethi balala muntu wonke umuntu osezingeni lokuthandwa ngabantu uzomthola la uyathanda noma kawuthanda uzomthola la ngiyaye ngithi ke mina uma ngabe ngenza izinto ngenzela abantu ngiye ngithi anginasitha mina izimpi zami ayihlangani nomsebenzi engiwenzayo engwenzela abantu uma ngabe ngilizimpi zami ngiyayilwa nje impi yami icaca ukuthi ngiyilwa impi yami ngingaya emakhathetheni ngisho ngushoyo kodwa mangabe sengithinta umsebenzi wabantu ngisho uNkulunkulu akangishaya ngoba akangibekile la ukuthi ngizofeza inhloso zami ungibekela ukuthi ngizofeza inhloso zabantu zokujabulisa abantu ngakho ke ngifuna abantu ucacela ukuthi uma ngabe ngenza umcimbi kanje wonke umuntu usuke ngesona isitha sami ingakho nawe nje ungibona ngi-interviewa ngokukhululeka uyaqala ungi-interviewa ngokukhululeka kanje hlale sihlangana lapho uthi uyangibiza ngithi ayifokofo wena kodwa namhlanje nawe uyaxakeka ukuthi angiyibambe ngale nkunzi ngoba lo mcimbi nawe ngowakho ngiyafisa ngaleli la ungasho ukuthi fuck off masihlangana nje akaze ngisho ukuthi fuck off kodwa ngiyakalekisa nje ukuthi hayi ngiyathi ayo uma ncane ngisebhizi lapha ngoba nani nimisana njalo yabo ungipha phela ama-million mfethu hayi lokhu sawenza ama-video ku-YouTube asishaya imiliyoni kodwa nje lokho ngey'nsukwana and zingathi ngabanye abaculi futhi abebefaka leyo nto ukuthi imiliyoni kwama-views abalulekile e-YouTube kodwa sibonile ngey'nsukwana umjolo lo yenze no abalandeli bomculo wami bebevele beyishaya ama-million yabo lento yama-million akazi ibe ifashion kumina ingakho ngaphosta u1 million ngoba ngaso sonke isikhathi ngihlezi ngiphosta u1 million wakho ngibona ngiphosta 2 million sikhuluma ngejele elino more than 5 million lenza na 5.9 akazongibona ngiphosta 5 million oyinja nogodi ibheke ku 4 million akazongibona ngiphosta 3 million top 10 kwi-top 10 le engoma esaviwe zonke zakho ziwu5 kwi-top 10 uyayinciphisa isaviwe kaningi isaviwe kaningi all right sure I know vele la kumaskandi phela I'm a leading artist when it comes to digital ngoba mawungayobheka ingoma zami more than 9
zinama-million. So-ke loo nto ikutshela ukuthini, ikutshela ukuthi ngumuntu kakhulu abantu abamlalelayo digital. Abaculi ngiyabona kulezi insuku bayangena bayifaka lento ye-digital, bayasho bacela abantu abahambe bo-viewer, of which is good. Iyona nto esiyifunayo le emculweni kaMaskandi ukuthi abantu abaviewe. Umuntu uma ngabe enze kahle, enze ingoma abantu bayithanda, abamviewe ngale ukuthi azayo bancenqa. Uyanderstand? Ngalo lokuthi uzomhlawumbe lokho hamba upost uthi sengishaya 2 million, sengishaya 3 abantu abayilalelele bona ingoma. Ingoma izoyingenela abantu kubantu. Mayingangenanga futhi ingoma kayingenanga kubantu. So inhle lento engiyibona yenzeka emculweni kaMaskandi. Ngiyabonga kakhulu. Kubona bonke abaculi abashaya ama-million ngithi umsebenzi omuhle kawuqhubeke ngoba abantu bakithi laba abalalela umculo wethu kuhle kabi mangabe siqhoshelana ngama-million. Kuhle kabi mangabe siqhoshelana ngengoma isifike la ebekufuneka vele ngabe ibe khona. Siyeke lento yokuqoqa impahla, sichomelana ngempahla, sichomelana ngezimoto, sichomelana ngokwakha, asichomelana ngayo ingoma ngoba iyona abantu into abayifunayo. Ngila emculweni nawe nje obungazi nje wangazi ngomculo. Abalandeli nginabo bangithandela umculo. Ingakho ke ngizoqhubeka ngibashayela umculo yes album ngomhla ka1 abantu abalalele zonke inkalo. Nawe ngomunye ozobuyihlaziya ku YouTube nakuphi kuphi ya. Impela. Mbukela Perfect TV, asibonge isikhathi sakho mfaka Gawusi line mude yakho. Ngiyabonga kakhulu mfowethu. Ngiyabonga mfowethu.